District Mental Health Program, District Health Society, Imphal East Amadi, ꯋꯥꯡꯈꯩꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ Share and Care-ꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ punna sinduna Mental Health is a Universal Human Rights haiba hiramda, Imphal East DC Complex ke Panchayat Bhavan Hall-da World Mental Health Day gi thauram pangthokre. Thauram aduda Imphal East ki ADC amadi CE, Jila Parisad Ngambam Jogendra Khumancha, DHS ki Mission Director amasung Imphal East ki CMO, Dr. L. Indira Devi, Department of Psychiatry, RIMS ki Professor Dr. R.K. Lenin na thauram gi athoiba mithunglen oina saruk yakhi. Thauram aduda RIMS ki Department of Psychiatry gi Professor Dr. R.K. Lenin hai, Depression haibadi wakhal gi anaba se atay atopa anaba gumna, cell yamna changba anaba amani. Wakhal gi laina na naraba miyoi singna toll-free number 14416 ta ayuk pung mapandagi nungtil pung mga faubagi manungda call tawbiraktuna expert singasu wari sanabagi kudong chaba leire haina fongdokhi. This day when you can lagi koi volunteers silo kacaraga volunteers na sigi when sinjabari kari mo harga andaki mental health na so iba mayam si adukati gamre okoi care lo biriba koi care givers se okoi di sarkar ki pero sunate official sunate aduga masa-masa na chungkok saraga mayam ki seba to ke nan kami bo salon ka lena to bisani ama ni na lo kilo malamaga tarukchunda swab mayam ki seba da katok na labana yogi awara pa mayam every koi family life to miss ba adagi abo pam dasu awara pa na pek kalo pam da mayam ki pen ko na ba se ay ko nate tum sa ba kandana de sa ba kandana mayam ki seba to university bu yenga ka koi gitan support of ya ba wahi krado or so kanzal krado or so kana na na ba haina koi gitan tasinja program ni haina ro bi ai mobile na like tabi bizde mobile edit ko iba ang ang so ay tinasi game sa dalo na traga internet or pagkakalaga dun dahil ay siguro na soto iba si so addiction so yung fundamental illness ko may ilang wala hindi handa ki karo kira ay gada may ethnic violence ay gada si focus yung mata sila si di yung ako pa law and order ko iba problem mo lang kay mental health ki matanga community awareness si ato di mati maluwa ini kanjay aluga si kuba yang treatment makna tersu awareness hai gadra sidagi ai henggal na one to one interaction ko ya bagi ngasi second session ta technical session ta bili ba